वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सकलोৱে गम पाই যে আজি শিৱৰাত্ৰি বুলি আৰু সেইটো কাৰণে আমি ওলালো এফালে চাইলক ওলাই আছো আৰু যাবলৈ লৈছো নেগিৰি টিং। জটাধাৰী মহাদেৱে ডম্বৰু বজা তাত মানে যেতিয়ালৈকে আমি বুজা হৈছোঁ তেতিয়ালৈকে আমি গম পাওঁ যে তাতে মানে চবতকৈ ডাঙৰকৈ পাতে। তো সেইটো কাৰণে তাত যাব ওলালোঁ আৰু তাত কি হয় কি নহয় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে বহুত 10,000 ওপৰত মানুহ হৈছিলে। এই বছৰ কেনেকৈ কি হয় এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। দাদা আহিলে মানে তাৰ বাইকত উঠি পিনি আমি দুজনে যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। পার্বতী রে পতি তুমি মহাদেব 33 কোটি দেবতারে তুমি আদি দেব জটাকটাহ সম্ভ্রম ভ্রমন্নিলিম্প নির্ঝরি বিলোল বীচি বল্লরি বিরাজমান মূর্ধনি। ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। गाना बजाओ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। আৰু অলপ দেখুৱাই আছোঁ টেলেণ্ট। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया। गाना बजाओ। भूतिया बनाया तुम, भूतिया बनाया, भूतिया बनाया तुम। कोई बात नहीं। तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें, तेरे बिन बिन असर मेरी आहें, तेरे बिन। जब देखा करते रहता तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। गाना बजाओ। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, हम मगर ये दिल। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা থাকিল।